Kalanganin coach, so can run with, where is up in Cosanti or plan, Saint Saler. Cascool watch, a winning and we are Cascool, you make Casampal, Carretaiman, Pakita Cupromian. Can mellow wrong mau Cascool watch, Patan we are song loud, nana no. Melel paying a can, ye tita wen Cascool watch, let it run watch. Samparer ye saxamay we at Papa quote. Kamele le makaskul wat lapalan sawa sawiyan yan sumi chapta yang kaskul ke kaskul wat eri kamele le men ye bampel share ke bawiya men kawi mele long komui me peliang tau yang rong kaskul wat eri ora labin kaskul wat makchal bampel leo ko penesu ko suya anson melele the quiet time einanen kasampal kchail korusien me platar ta muitenger krai sa chaino kchail anane en mie Sapalimawi tahay anso kalep hong court. Eri kamele le maka school watch miet lesson kay matuto sangero leleto kaslun lesson karyaon lesson match anso malili lesson watch kas skuli aramasemen mamuiteng kray samaw. Yimay man watong child anso malili. Moy man watak ranpung kay mapang wiamen sawas pakomian kak watak Komian kak rong iran pung kau komuklang dia olen coach kay man pil sansan nan tuksaraw marawya ol kaiten mamadol tete kay puitaray noran papakot pwede sangni aray pilkin spend aray time on court anso ngaw anso malele ariman watat kayun all may man watong child nan pukan melkaka limaw irachikitik silu nasani Kongkin kachin korongan nilayat ni Mason ning takatan kachipin ikin pachowan kapakap o kin kaskasik pasapan sang rem. All minutes huya wala man makatrop. Huya naan markiman menan marki wait loud you up. Ansu koros epil kinan ki ansu mawan kachorela a time and ewang coach ni Mason kan. Ima wasat na Kongkin korongan nilayat ni Mason kasalayang China all minutes kun wiya anson malay ni Mason karyaman in all may pilman watong child nan pukan Daniel wano ira chikikaisak anasa ni Daniel rongata metarius kachin saini alar kosan nito kokola ni imwel kotala power nan pereu mau wanim chok kay niye mesalang Jerusalem yer kalep ti wasaw tuwen kin pen ku wiya o kapakapong kot pak siluran wanim chok langalanga che ikamele metaniele bikasalayan chelme Pakslu akin wiya an siwong court nan siyang ni Rair kan koros may akin siwapay akin kalebla o wiya tayo kalukwariang court wiya kapakapeng court wasat kasalayang chay me akin apen ko wiya pakslu nan ranew arnyan siyo merong atame taryo say nila ko sunnet yung Rair men choose kan tiyangala kalebla nan pero ipil partik kapakap o papirain court yan siya ko si Rair taniyad kasalayang chay me Ebel kinwiya kachorela na newe uran kan taksilu na neuran at wiya taimen coach kapakapen coach nan pukan Isaiah demeset irachikichik tayo tane kauno wasalapalapye kachintataki yung ye tami pan pachuan wiya pachuan piyen kak kakelatan na pangatarakan ni Mason koros akin kachin korongang ilay korongang kiniya yan rong sa palimad patangkan. Ikamele na Isaiah bilkasalayan child ni Mason koros kauno bilkin nasa niyan pwede ikamele na iyan siya meron kachorela tayo ng ewang court. Eri ikamele na may all pukach medyo all nan puksarawiya irail all pukach may watong chay men yang wiya sawas ong child so chikan ran watchan kakasalayan child men child bilkin
utang chay sulang me platar tawan Christ chay lanane and mia katore la ewan sulang chay lan ka pain wiya a chay time ko and mau paks men kapagap toto and mau pateng kan bakabam kan song kan ap utan komwe sulang men me platar kan tawan Christ utan anane and mia am personal time on coach kale komu ito coach so to me kan katrapay kom eri ikamele me nan ka school watch miye song riyaw na kayong kasampal niya si magchaydan kumuya at chay quiet time chay nanana wiya kayo chay nanana kapakap o pilwatak masanan god eri ini chaydan so ngayon pa na such kan ran watch wiya pa na chaydan kin kapakap o wiya pa na chaydan kin watak masanan god pag niya si magchaydan kin kapakap chaylan kap tiyarata makot kin sap sa mga chay kapakap teso tek chaylan pilgin kap esema kot kin mama sa niyang chay teso eri chaydan tulanan kayo chaydan kilang moment at chaydan kin watak sa paliman kot masan eri kayo tamitan wiyawi tane watak hakay irachikchik sang ni ralaw ni hansi mo kumpan watak puksarawi kumplata iralaw tiyo kumpan watak kumyanana watak kaiten watak chepake unak pakta na puksamala kanana watak pilpile watak ko hantian sumawan may tenganan ko chen pil kawit kuminan wasan watak ari keryaw tane watak ni kosanti niya suma kumpan watak miya kosanti miya sangum buyepen kosantin watawat na kumudang kak tiyar kita makot kin mama sa niyang kumi sangnan wasan watawat ka klang makumudang wiya watak chepuk saraw kum soto wewe kum makot kin mama sa niyang kumi sotoban wiya megot makatapan re ani yang suma kaban chep tat tiyara ta makot kin ket mama sa niyang kumi apan wiya kabang kiyamu inangin kan kalautela tenginangin kan wongkila watak sa paliman kot masan pakan tiyara ta makot kin wiya mama sa niyang upang sukaros nagniyan siya makumpan watak sa paliman kot masan nan wasan watawat na watak nan iralaw to yang apira chikichingaw biye peitang kaipan kita peitak pukat men sa wasay komoy kay teni peitang pa koros me kan wiya tato up and kapil wiya men sa wasay komoy kayun peitak niyan siya makumpan watak wasan watawato kumuyanane peitak watch tane biye tip makoneng yan wekata o maisang nan watawato miye tip na kumuyanane wekata o kumuyan maisang te sote isang te ruyanan tame puksaraw mama sanin yang kumunan irama kumu watwato karyaw tane miye ino na kumu men taki miye sapalimen coach ino na kumu watakata na kumuyanane taki ta kumu men takren coach and bisa bose yakin kumu keslutane miye men kalimem enitawen biya song yu maka watakata maka anane kalmangi pa hamuran ka peita ta kalmangi pa kan ka peita nan song kan karasepe ka watakata song yu maka masani ka kanane itawen pa yetkan wiya pe kan na kembang ka peita nan hamuri sodang niyam pan chepta watak masanin ko chepta kikiyang peita pukat ay kamele me peita pukat pan sewasi komi komuyan kak titiara tamba kot mama seniyang komu pamakomu pan watak cepuk sarau komu meta wame nasene ong rai men Israel komu sudah bangka kade itu megot ani yang suka komu pan watak wasan watawato kos yang men Israel komu yale men Israel ko kiyesa ko ale teman pil ko wasau ko tut maseniyang komu pan tiara ta yang momon ko cheken mama seniyang komu kapayu tene Biya kaperpe may sort of pigya. Biya kaperpen tami biya wat biya kaperpe may sirvan pigya yang kuot pang kerja ye dati songkat songkau kanana we pipa si makaban watak kata ko kiyan peita ko cha komedan tiara ta makot masin yang komi ka kan se water ko parti ko kapaka pipat mangkila songkan pa yang si makot pangkin kakas kasale yang komume akin sapsapan sa palimang kapakapakan Kalmau tane yang melel kan besansal tuan coach niyang pan wat rew niya song yu makasaleta tuan melelen coach nan wasan watawato niyang watawato kalmau tane niya pilakay melel o kain sikla tane na ut kaptatong omino
Komienut kaptak to mundo song koros me masanin ko koso-koso yan may koso yan karasabema koso-koso yung men Israel komi ban kiye isang men Israel kau komo pulikiti eta mo wasaw ko chepta watak ko chepta kilang na ko chepta mamasan yang komi apo makapan metawa na ko mamasan yang men Israel ko kumbang suto katapan ni kumebot ama kumbang kisang men Israel ko pulikiti eta mo ko chepta rong tama ko soman men pataki yang niyan siya mekot mamasan kumbang titiyarata siyong troto mekot mamasan kiyamu. Niyan siya kumbang kelep la kumuya an siya melele tang quiet time an siya nangpungan kumito ko kumuwat-watak sa palimasan kumukikiyang peitak pukat nan masan ko ciptang meta-metawa kumbang titiyarata wiyakan ko cekan mamasan yang cailaramas. Yang siya magumpang yang quiet time, tahan siya malay hindi siya sido kumuyutan anane, kumiyan. One yang siya magumpang yang quiet time. Yung siya magkumagayun anane, sabon mamupuk siya raw, nasanin coach. Karyaw, kumiyanano, one notebook. Notebook, kumiyanane. Paniyambang biya, wata-wato ko, chapta, SSA, tatama ko, at mamasan kiyang kumiyanane, chapta yung chinchiniti. Kaslu pen ta pincel menintin. Putan siyang siluwat kasampal kumiyan. Tatong kiniyan siya makamutang biyang quiet time. Kiniyan siya makumbang wat-watak sa paliman ko. Masan tama ko at mamasan kiya mo kumiyan yung chinchiniti. Pa niyan siya makamutang pilew kilang tama siyang chinchiniti ikaw. Ko at pampilew katakachaman kiya mo tama siyang man pataki yan mo. Siyang daw kumitang naletin niyan siya makumbang. Ama kung siya naman kasampal chinchiniti siyang bukat kumitang manukela tulu. Karyaw sama kumiyana wiya yeyi kapakap. Kapakap wiya megot makasampal. Watak sa paliman kuot masan yeyi kitay kuot mamasan yang kitay. Kapakap kitay root pasakasay yang kuot. Ari chamanu tolani wiya tan kapakap napantula kisawasi kap nan kaskulwat tanan. Kami anan siya makumipan wiya main siya kapakap kami anan kayu kasanetu wasayu. Kasanetu wasayu mepan sana mau. Wasa mepan melele short kacairong. Kami anan tiarata wasayu me komipan santiye me shota ramas pan kalap katerop wasaw. Meran nimensen terang koros ansu koros magay. Kasanetu kan wiyam ansu wongkot. Katamini nan wasa ko cipta kasayong ko aramas mo aramas kacairong rima kayong kasampal kanana kasane itu wasayo no utan pa sa namaw kaiten kasausin wasabe wasamo kumana kasane itu wasayo no utan kumi tatako chawiya tatako permanent yu kumiyanana kasane itu rakan kumiyan wewe men mention koros terang koros kaman pola wasaw ko kapakap kan tuwong ko erkanane plan yata kasane itu wasai me soto me pan keterapai kum. O aiso. Sang riawat kasampan. Wasa o aiso. Tayu karan rapa kita wasa me kasanama bukan pak uyam kapakap. Keryaw kananap kelangata aiso tama kayu mau. Erika kumangin na ni Renpuk may watakatar kau, leplaw ni Ray rola kat karusyan, Ray tatongkin ni Mason. Ni Mason, ikamela may Ray kalap ko siya, ni Mason kaulukun karungan, ni Mason yet, ikamela may Ray koros kasalayang child na. Ni Mason, wan siya magkayun mau. Tama kareka ni Mason ang siya mau ki. Ikamela naman yan siya magchay perita ni Mason. Peritak chay say metawa tatak chay pang wiyak chay say wiya silisin katerop kan at chay mata-mataw fresh kareng chay lans chinon katerop ki wiya silisong kan an yan simuk chay pang wiya chay lans nan ni siya wasapen nan simuk chay wiya katerop wer isa komuyap ngay pak chocho ikin kapag pin metawa silisong totong kan liyan na kanekela na niwe ran wiya megot katerop kareta o ngay ni mention likin yang kayun peren ku wiya emong kot mention mo naramase ban cipta mo magitsili. Klang sa paliman kot nasanong saynan Mark irachkitik sili sa klimaw Jesus kasalayang saynan Mark sili sa klimaw na ninaysan i-plan siya umepilkin kipatasang nantawa koye lalikin kani mo pwen yakaan siya kapaka
Jesus ya quote men ap ngayang kamera na meso na ne pritai sang kalau ya kapakap sili wi quote men ap kamera na me wi yang komyonge men kalmang yu pagkitan kak itawen ri kamera na me Jesus kasalayan chay me nimnaysan mon takatan kachipin akin pitoy sang nan tawe kola likin kani pen kuryang ko takapakapen ko yatuan yi ko tamen yak me ko kasampal yu quiet time ta sun ae won ko ayatuan komyonge bawutan anana ko ran koros wutan kicha nana and miye acha time acha aisun won ko nan pungan kicha o ko eri wasan o na kay magchay wat ka iray kasalayang chay me ni nation na kayon mau aput ngayang kamela de ma komunini nan wel wasan me so to ulul bil katayron komplikat uya so to lebel lam time taniyet kasalayang chay me uya tak silu na neura eri komyanane aime wasan wata kasalayang chay me nan kaskule tane komyanane klangata wasan na kosaneti wasa o aiso makayo mau arinan Epsus limau isak silu tane kumail kanayeng tuan amay low na kumail wawait ki kumail ter tuweche aramas me lalopon kan kumail tuweche me lalokong ikamele me aramas lalopon maramas puy kan resyukun insunog bil kosaneti tamarapan buya kosaneti uya taray kosan tumao na newe ran atau nak caiker tuweche men lalapon kan cailen tuweche men lalapon kan nakak plania ta metawe ta kosaneti song yu mak caibani ti tawen na newe ran ari kamele le me bawasan wata semen men kawai bin cailen kosaneti wasa o aiso mau mak cailen kak wiyak na cai time on court te quiet time ta aiso melody ari kamele le me niyan siya makumutang katakap, himay ko siya kumuyana na wanong po, pinsel, yang agad mamupuk sarawi, paniyan siya makapan watak, kumuyanin chingiti, songkan, o niyan siya makumutang chak tawya katakap ti song yu, kumuyananap, ay siya makapekren ko song yu, katakap o pekren ko song yu, kumuyananin chingiti, tama kumupekren ko. Pag kumuyan kak, kilangata, na coach kin kak sapsapang, ta coach kin sapsapang at ay katakap, ansu koros. Klang coach kin sapang at ay katakap, kay pakakin ansa water, kay pakakin pan, kay pakakin kaklel, week sampung tapid sampa. Puta ni nawan coach, tanak may likwariye, pan sapang kumay. Makot masa niya pan sapang, uta na pan sapang. Time coach mamangi time. Ansa na pan sapang coach mamangi. Niyan siya makamutan katakap, kumi inchingiti ni karasete ilan pin karasete lagi ni karasete na ikatakap kinayaw keyboard ni karasete ngay katakap kiran which na in court kung sa wasa kinayaw keyboard okay yanani inchingiti tape may katakap ke keyboard to tami pagren court keyboard inchingiti pagkumiyan ese meran which tape way katakap pagkinay keyboard eri ay siya makamutan wiya kapakap kalkalangan kiyang court pwede sa ng keyboard kung ipakiyar na yung court kung inchingiti ran me kapaki keyboard to kung kilkilang nung iche ran koros ka wiya kapkapin kiyang court kalangan kiyang court pwede sa pangeram kapakap kalangan kiyang court nung keyboard na miyayar pusan tama kapag ran court sa pangkat kiyang o ko kliklang ko klaleti ay siya makamini ara masaman kiskisevin mo keyboard yu te kapilpain tanong keyboard yu te katiyar al song yu ni karasabe ka aleti nung keyboard to kumiyanana pa din chingiti ran me kumiyaleti yu pa kumiyan ka chepta kliklang o esyeseta na court kinwiya sapsapa nga chay kapakaparan ay siya koros magchay kagre pagkla magchay pan soto wewe kung court kin sapsapa nga chay kapakap tang yana may kot kapang na chay no ima kareta so lang choto pangake kapakap pero sote
Presoto wiya song yung meron kat butan titiar kung nakot kung sap pangaray kapakat. Nyan siya magkumpan chipta yung tiniti chipta wiya tanong note song kan ran na kapagap pekimet yate pasapang nyan siya magkumpan chipta wiya ta siyang kako chipta kilkilang ko chipta titiar ka nakot kung sap pangam kapakat. Ban wiya na may akot kaperen na namdo kapakat. Pagkesa nakot kung wiya sap pangay si koros. Ama kastubawe kaya pa wiya may akot kapangren. Uy kamera na may masulang chocho pangaki kapagapranto ka. Por eso to wewe ka makot kin sap pangaray kapagap teso. Arnya sa magumutan sa tawiya sa mukat kung sa titiara ka. Aman kiyamu song laut kan tangan ki innangin kapagap. Innangin kapagap kapananane sa megot liki kot pagren kot. Pagkaya makot kin sap pangam kapagap. Ikasampalan ko mo yan, ay sima ko kapagap ko mo yan yata nung note ko, chapter, itawen po ko mo yan, chapter, titiarata. At yan sima ko mo chapter, miyayaram, taimem ko, chapter, kener, sang puka, chapter, titiarata, kliklang at asong kan na ko, huwiyan anam note ko, chapter, sap ngam kapagap, ko, chapter, mama, sa niyong ko mo, chapter, titiarata, sang pukat, miya song kay, chay lanane, wewe kay, miya song kay, komiyananen, wewe kila nanam no. Yan siya makawiyayar supplement court. Chon tatok, the wiyayar supplement court sir. Nan, sabi naman chay, kaspud man sa wasayang chay, miya song limaw po yan kak sa wasay komi, pon masanin court, yan kak cheng rem. Komiyan kak kolokol masanin court, pera-peran ka masanin court, hindi nangi masanin court, men meta-metawa masanin court. Arisong limawat man yaman kawit naman sa wasong chay, ang suksit. Kayong song naman yaman sa wasong komiyanan, inangyang rong-rong masanin court. Inangyang rong-rong masanin court. Pwede, nan Roma isak syutan na, posan kan pulisang ni rong masanin court o rong masanin court kan pulisang ni patak tuan Christ. Posan kan pulisang ni rong masanin court. Riwasa chay posan pang kay tayo. Sang niya chay pang hindang iyang rong masanin court. Amak chay pang soti nangi rong masanin court at chay posan soti pang kakirta. Kumiyanan yan sa mga pilatar, kumiyan itawen kauno. And buya inangin nong yung kan rong suksukuli watak masanin court. Payi masanin court maban sa wasay kung kakairata posan. Ang sukaros. Yan sa mga kansip tayo nang yung rong suksukuli masanin court posan ba ang cipta kakairata. Karyaw kana inang yung watak. Kayo inangan rong. Akaryaw kapanananapin inang yung pain. What? Nan kautialew slu. Tane, metpay irail kan. Bakin watak o irail kan. Bakin rong masanan kukopwach. O kin kapayata. Pa aisaw pan paita karantor. Nan pukan King James Version. Kayo sansan niyang pang watak. Wasan watawatawach. Eri, kumiyanane, hindang iyang, and we are hindang nanong yung kanmen. What at masanan court? Men, sikul ki masanan court. What at masanan court? Pui masanan court, na wiya kakelepen chay sulang, yima wiya kamarain pen chay sulang, yima wiya men sa wasik chay nanay, so magchay kukuinan. Lord, masanan court. Masanan court, yima wiya sarapachay. Ang sukaros makaluyang siyangkan, masanan ko't nuya, sarapong ang sukaros makaananamat, masanan ko't, napilpan sa wasay ko may kawaitu, niya palpamila ng siyangkan, chuchukan, masanan ko't, pilpan sa wasay ko may pagkankak, wewe kita yung mumunong pampatulisan ng siyangkan, kasampal masanan ko't. Masanan coach, kuya me coach, makasampal, niyang pilatar ka ni Tawen Christ, masanan coach, ang kakjang rem kumiyanana kayo nang iyang watak, inang iyang rong karyaw kumiyanana, inang iyang watak kaslu kumiyanana, sikusukuli ka masanan coach. Sikusukuli ka masanan coach. Nan, wiwiya isa kayo tanan. Aramasan wasaw men, rong rasang aramasan Thessalonica,
iray ngongkin melen rong maseno oran koros iraikin onopi buk sarawi peren katete main pon kosay kan na melen. Lama komutan peren kije aramasen intentayang uka komisyon ka pain school gi aramas ka pichi community. Aniyan siya mo komutan pain wat ako pekin na sarawiyan kaway kinuk so da pakeo apang kapwati isang nan masanen ko. Aramas ka tayong ko, tama naman yara, tama naman tayong raputa kung tayong ito isa na masanin ko, kasi ba wewe. Ama kapaan, rong tami ray wiya in ko sa yaw ko, nantiya ginang yang security, kapaan tiyara tama, melen, tami ray. Tane, aramasin tayo sa lungon kagay, ray perenki, rong, oy ray perenki, pain school ko, perenka, pain tiyara tama, tama po, ko sa yaw ko, melen, tayo. Ikasampalin ko miyan bilyang, yan siya makamutaan, kumiyan inang iyang school ki masanin ko, kumiyan pain titiyarata, songkan nan masanin ko, pain titiyarata, kutiyarakan nan masanin ko. Makamutaan, pero nakita aramasin pat kam kamangayuk ram paras, kasi bang kakirta na nang daw iso. Utan ka anane, pain rapaki, kumiyan pain tiyar songkan, pain rapaki, masanin ko. Pain school ke masanin ko po kami yang titiaratasyon kan pain ko tan kasalayan kami sang sa pagmamahal. Biye pain sa pagmamahal. Kautialan sa pagmamahal ko masan. Biye mayroon na ko pitang kasalayan niya sang sa pagmamahal. Sige bangkak tuwa pa neto po. Tipa ka kintipenten irayin magkami milal. Hari kamera naman yan siya makamutang pain school ki ako mutang pain titiaratasyon kainan sa pagmamahal ko masan. Kasi ko mo yan nalay lang yung sukusikul ka masalan ko ran koros iban pa mga yung kamun na ran koros kay kayo pakew na na wheat kapakew na wheat riyaw ran koros kung yan nalay wat kat meta na tawet masalan ko kasi kabayo inang yung chama-chaman masalan ko nan melika ka epuki nan melika ka Apki ay saktuaw ira chikik. Ay sakaw tane. Ikin kolokol sa palimang kosonet na nongyong payenter wiati ongkong. Ikin kolokol sa palimang masan na nongyong payenter wiati ongkong. Ikamelalame sa palimang court masan na markiter tane ikin kolokol sa palimang masan ram koros payenter wiati ongkong. Eri kasampalin kan anak-anak cama-caman. Anak-anak cama-caman. Anak-anak memorize sa paliman ko at masan. Kung yung baan ko po sa di, masan noon kaklew, ringan, o matamataw, nan calangom. Pagkan kak cama-caman, kung yan siya makapan, matamataw, masanan ko, ay kamelalame. Masanan ko, makametamataw, pampin sawase, protect tam matamataw, kan kak matamataw, siyang suwat kan santa. Eri yan siya makapan, prioritize masanin ko na namlo ko chama-chaman meta-metawaran ko sa masana pambit sa wasi ko manam sila kong lord. Kalimaw sa tere inang iyang meta-metawa masanin ko nan melkaga ura chiki-chiki uriyaw tanan met pay aramas makin soy kalakaway tan aramas suwatakan mesyochakin men kaalmangi met panakan tepatchen irailakan Mesotcha kin woni ki ko rekin perdaniki peikiyang kosaneten kauno o meta-metawe na unan kapetaray nenran o nipo makumibang watakati isang wasaw tana aparaseng juga kan makin paknikailan bil na anson rakor sa kanwa pinanso sotcha na pinipin apan kelay puta pak kong gailan bil Natchera kinuwan siguro. Ertuwe ko miyonge. Makichapapil. Yun yang meta-metawa masanan ko. Ran koros. Ay kamela lang masan ko. Tansa ko si kumiyonge. Pagchanter. Wiyata songkan masukatan kaparentak perempuan. Apchantak. Wiya. Tama perempuan. Ran koros. Masuk metawa. Naraniw po. Dan meta-metawa chor. Masanan ko. Yawas sangan mata-mataw chikan bantuwalong yun. Ikamela naman, apa-napalin tuwalong, pwede, maasin na uya, rin na matamataw. Eri makaritak ke, niyong kan, pilatar ko miyan,
Itawan Christ, nasa ng coach, anana wiyala iyo sa kayo kasampan na nando kan matamatawa ran koros. Lang, liya nana man ito coach, ang siyo koros me, apan mangat, apan kangala ka na tipan o tir, yikin kolal 20, nan lang, kabaan pilang po, owew pinuya makmak, at yung chapta kapreta tipan na kangalar, yi chapta kam kamuche. Hintuwa siya chay siya ulang, ni magchay lang na, niya siya magchay wat at nasa ng kot, wat at nasa ng kot, kichay lang na, pil, nan la, episan siya, eleb la, pil, natawan nasa ng wat. Alam naman nan, lesson wat siyang riyaw na lesson wat siyang kaway kinchay, takaskuli kinchay, yay kapakap, o watak sa paliman kot masan. Kapakap yay chay kasayang kot, o niya siya magchay watak masan ng kot masan yan chay. Kalangan ng coach,